Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar achher tu lerem sangralte. Dalkar somni pali kal da chung khan Mizo rama COVID-19 shikai somni pani mu chu ani. Ram chung mun dang derwale nimin khan athlona te sen pek be pui thak ani. Delhi Chamek ICT Minister Purabat Ramoi Roite in Mizo rama IT le e-governance lama mason na lian tham thlen tir theitur. Digital Mizoram Project Chungchang, Information and Technology Ministry to Naitu te asoi pui. Queen Elizabeth pani na buina in Comatel Turin President Draupadi Murmu in London at Kleng. Dalkar somni pali kal da chung khan Mizorama COVID-19 shikai mi somni pani mu chu ani. Endik zong him sa sumkwa panga ania en za ta changa shikai mu chua hi za zela som pakhat point pani pariat ania shikai to za ti kumsa ni som pakhat chiar puya mishing za ta changa chutin sang khat zela mi zani som paruk ang ania mishing noi khat zela COVID-19 wanga thi mi samruk panga anom to bok Lunglei district chunga environment hum hal konga dan sang te zommani theina tura malatu le thonei tu Lunglei district monitoring committee on compliance of environmental laws Swanimin Khan and chairman Lunglei DC Pukula Thongang A Hovin National Highway 54 ra na tho mek lo in leivungan pai dan spoil bank an nei zat le leivung dal na gabion wall le protective wall an nei le nei lote amuna an enfia National Highway 54 Package 5 do na tanga thwal thukong enfia in Shangchal kon Theiriat Aizawl bolte thwal thu lungpuizol zobok le don te an tlo ani Helai na thok tu contractor ABCI Shangchal kon project manager Amarjit Singh Soidanin package 5 noya hian leivung paina mun tur ruat somni panga omin hengzinga som panga a leivung dal tu Gabion wall le protective wall te siam anito a don den muna leivung dal tu mun thoma siam le mekania mun saria malak alanilova heng spoil bank somni panga zinga hian don den muna man mek lai chu pasari ani thu soi DC pu kulot thungang e chuan Lunglei district hom chungan National Highway na tho mek pani National Highway 54 le 302 te chu ram economy thanlen zel nan an poimo takzat rolin hengkong pui lai awanga environment ti chiat ani lonan contractor ten environmental laws uluk taka ansom atul ani atia hemi chungchang hi district monitoring committee chuan khau taka ken ko zelan tum thu soin dan bo chia te chunga atulanga action la kani tur thu soya designated spoil bank ka te leivung dal tu gabion wall protective wall sa tura chaktaka mala turin na siya tirbok leivung dal tu te drone mga enfia ni in na sakdan thatok lole leivungin anhol siya to te siam thatoi turin verification team chuan na siya tira leivung pai na hun tura ruat pon lama pai lo tura siya tirin veng le khwa VC te chu ven pui tur le hetiang siat an nei chon report wat turin an cha ani ramcho mundang te role nimin khan athlona te sen pek be pui thla kani October ni khatleng o tur Ratdan Amrit Mahotsav Nationwide Voluntary Blood Donation Drive on the program Aizawl Civil Hospital Blood Bank and hi Health Minister Dr. Alathang Liana Namhan Puya athlona te sen pek run puya ta na sarkar lai puin hun bi ka bot saya Mizoram po in thei to pachua mi puiten athlona te sen pek poi mo zia le hlut zia shia a warle zole te sen pek konga ken pen tharle na ni thei se adu thu soya Rakdan Amrit Mahotsav the Prime Minister Narendra Modi pian champola nei ani angin Health Minister chuan Mizoram Sarkar ayo in pun Narendra Modi chu pian chamche bai abuk ngalani Health Minister chuan Mizoram District som Pathum Zinga Blood Bank omlo na District Pathuma Blood Bank om ngei theinan nimin hun manzul zuin chanlak ni se atia athlona te sen pe ko tangkai Association for Voluntary Blood Donors po heng district Pathuma te hian branch hong turin angena mishing nun na chan na thil poimo top khok Christian ni na arong bol na poimo amamo tu te ta na athlona te sen tek chu warle zwal turle Mizoram chu India ram poma te thaber ani theina tura tan na turin Health Minister chu mi pui te acha Rakdan Amrit Mahotsav Bolton nia pol sang le bimal athlona te sen petu te hne na lom thu soya October khatleng o tur he te sen pek be puya hian mi pui te atam theyang ber pen chuak turin asom bokani
a thlona te sen pek ron puya hian te sen pek lamin zirtir na te neya rammi pui te sen pek a tul zia in shila poster te banner te tara hun man turani a honna program pol hian Mizorama blood bank omzong in blood donation camp an hoi hot veka Aizawl civil hospital blood bank chuan mun thuma blood donation camp an hoi hotani Mizoram Director General of Police Puddivesh Chandra Shrivastava and Nimin Khan Government Chief College Career Guidance and Counseling Cell NCC Tangkop Program Board Sai Aman Puya Chief Police Station at Lobok College hian DGP chuan zirlai no pang te chu an mahuna engkom po zo don se asang berni tumzel turin cha a chumi tan chuan taimak na tumru na insum theina le thoi na te apoi mo ani ati Mizo te khotlang huwa pa anin en kol dan chu thale asia thu soin aya upazok te nu le pa khotlang shoi tu te le ko than lama thil tha in zirtir thin te chu nget taka von tlat apoi mo le ani ati a lotling tur chu thrisel na ngai poi mo atul le ani ati a taksa te chathei laka inthiar film turin angen bok DGP chuan tun lai khovel changkang zela social media boya tang lo turin a fuya a thazong chawa manga an zir lai pui tu tan chawa mang thin turin na cha ani Government Chief College NCC in Guard of Honor thataka anlo pethei chuan atilom hle ti soin uniform hachi program lama in mangtam turin zirlaikal khom te chu acha force mi te chu uniform nei ani angin an uniform chuan an zom na akeng tela an ma ni wong tu ani atia NCC program in mangzel turin zirlaikal khom te chu asomani DGP hian Chief Police Station tlo in Police Station tuala waiting shed le Police Station chunga guest room siam thar ahonga Chief acham chungin police ten phur takin nan thokti a mu ti asoya Chief Police Station thataka nen kolzia mo wangin thoktu te chunga lom thu soibok Mizoram Police and Rail man tamlama world record an siam na konga Chief Police te an thoklok le ti soin lom thu ashila Mizoram hun sanga police thaw na that wangani atibok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani New Delhi chamek ICT Minister Purabot Ramoi Roite in Ministry of Information and Technology thunei tu te komin Mizoram IT le e-governance lema masona lian tham thlen tir thei tur Digital Mizoram Project chengwai bel chazali senator asoi pui Purabot Ramoi Roite chuan Mizoram chumhun fian rial kong le thlona manga in pona that tok lo na mun ani awangin ramchung hun dang aya digital connectivity mamo na sabi kan awangin a project thelo chu pompui thoini theinan finance ministry lo thlen rang turin angena NEGD President and Additional Secretary Nibok Abhishek Singh chuan Mizoram project chu thatokhat nia soin sanction wadani theinan anti turanti zo watur thu ICT Minister he lo shilani Sports Minister Nibok Purabot Ramoi Roite hian Ministry Sanga PMJVK chungchang soipui boka Mizoram District Pathum chau tuam thin PMJVK scheme chuan ama ngei poina lo rot pho to angin in kai soina thar anga komina changa Mizoram District som pakhat tuam kim tur chu lomamanti thua shila installment 10 khat pe chuak tura Mizoram sarkar rot na po thelu tin hun rei lo te chuagin chengwai bel cha pa ni chu pek chu an tum thu an lo shila sumhan chak dana zirin adang po an pek chua zel tur thu an lo shilani Purabot Ramoi Roite chuan REC chairman Vivek Kumar Singapore komin motorsports racing track atana chengnuai jasari CSR fanatanga Mizoram an peka wangalom thu shilin chakta kan ha thome kani dan na shila CSR atanga sanction tura tourist bus pathum le tourist car pakhat an deal po ti filwat turin angena REC chairman chuan ti filwat alo tum tur thu minister he alo shilani Tourism changtu Nibok Purabot Ramoi Roite hian Ministry of Tourism a senior officer te komin Mizoram Tana Prasad project sanction bad dan turte Ministry of Tourism in Swadesh Darshan sum apek chwa ran dan turte Mizoram golf tournament siam dan turte le Mizoram Tourism khom puilian International Tourism Mart lotling takane dan turte soi hawani a Union Tourism Secretary Arvind Singh chuan Tourism Minister Purabot Ramoi Roite rot na te chu ti hlotin atum tur thu asoyani Queen Elizabeth II voina a India ram ayo tel turin President Draupadi Murmu in Nizan Khan nan na thlenga Queen Elizabeth pani na hi tun thlanariat Khan athiani United Kingdom le Commonwealth of Nations how to luber Queen Elizabeth voina in khomi British sana a naktuk thotan ni chamadar som pakata Westminster Abbey nei aninga kum jasari somnga pathuma upa Westminster Abbey biak in hi lal chung kwaten in nei in voina in phum nan an man berani
lalnu ruang hi akuang ani lai zana Changkhan Westminster Hall da ania akuang hi voina inkhom tan ma minute som panga vela Royal Navy in State Gun Carriage da in Westminster Abbey an pan puyanga King Charles ale au ten ma an shroyang voina inkhom tel tur hian mi sang ni vel som an ni a inkhom hian dar kar khat vel o tura ro man ani Chanchinthar top na na tlang pui Darkar somni pali kal ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai somni pani mu chu ani ram chung mun dang te role nimin khan athlona te sen pek be pui thla kani Delia Chamek ICT Minister Purabot Romoy Roite in Mizoram IT le e-governance lama phasona lian tham thlen tir thei tur Digital Mizoram Project chung chang Information and Technology Ministry thunei tu te asoi pui Queen Elizabeth pani na voina incomatel turin President Draupadi Murmu in London athleng chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani